Kero kende iga na kwanira bagetutu buna bagerire Nyamira yagule nse asama gendrero. Dera se vidinde to kwa na America, abagusi, aba Kenya, bara America. Abangwana ba muri America, first of all ya mngiricinga kechiko batavinga mule exposed uchia sechi systems chiko kolegas. Inuna wantu muma etenga amache na bakwika kirumuchi. Ubuchavu na beserekali kuruzi kirumuchi. Chiskuru na bachiko bachingije chiaka chire chonse pi. Inu muma ete chipara na bachiko agachwa. Chibe chonse pi. Muma etenga kirumonta na bakole yento kira mwakane. In short, chi systems mule exposed na chirocho ne chingia chia kolega sasa senge njobo gambio bia. Ndeze tubwata ne kabisa. Moimokire engaki chikura butambe. Mogo konya bana siasa ao baso ebirogo. Chigavana baro bangakire simi. Mba ko ende simbara ati bugavana. Paka konya nyalipo bugavana. Mukabasukuma kabisa, mukabaebesa bakore campaign. Kerera ira gachire gabo mwaka muchangeire matianyochire gashaguchire abantu baguche mwa bachangira baje gukora campaign Kenya ga na kuburi biro gawo abange babo basoye biro game. Imagine baira ndete kwera chinga kiechi ko basabanga omoyo yumugo twara ko basupport ebyongozi bibigo cha smolenga tokonye ikaransanse side na barabu ya agreement. Mwaba tebinga kibo kitoko bakonya. Chibesi kitoko bara mukole campaign. Tali mokwera muchikobera bagusi bari muze tokonya. Bago so agali mwase ni agreement. Egere mwa follow up. Chi systems cha work. Oine governor mwa elect mwa nyeves. Teyaba tebia na ki ego kora mumu trust. Egere chibesi chirimo kuba chiareto yani chiarete engencho chatwale engencho asomo gusio kawaida. Mugo support yo monto mubwate kerengekia ache gusiga ache njugusi omako muko chikoiba chibesa chaba gusi. Nene numo muko ndi chibesa che campaign. Eno ma chikoiba chibesa chindi chaba gusi. Tako babia. Talibija. Aba America bono kaba very keen. Abantu kibagoje tikaba bashwe na ki chibese chito akwero chokore campaign. Kera kwa irire. Kekora boniga skuru nchiri kwa gachu, para nchiri kwa gachu, masomo talibia, maliyoko talinya gitari, ambulance nchijo, kende nkejo geko work. Ora tebenga ekiongozi gete yakoro na nege ntekemo to completion the entire gusi. The entire gusi. Bona ba America banta kibagocha. But we want to see the systems chire US chiko chako gusi. Tell us machi county chine chikole kiko chako gusi. Tikatole chi systems chi education chi skuru jikwa gacho chi para chi korosu ebi ndebi go kolekana gusi yakora ngo konya muri sana aviongozi ebi ngo bakonya muri sana iga TikTok iga YouTube tali TikTok YouTube yana aba America na bako watch kabisa abande bako subscribe kuna lenga abantu batano paka bono bagase no subscribe. Abantu bangakire simi bansemya asamangana bunarenge bunale kurwale. Abantu bayimuka bantumira chi video bande royo bumindali kukwana. Koranga analysis ikolege ndekyo. Abantu bande matianyambo bakora motebi agendeiga. Abantu bandenga umugaba natugane tinyamira pakabuiga neiga. Abantu bemuga bande mukwa wakwanere mono ko milio munu unenzetu dole nywera mache nima etabono after video naro nero wandenga mukwa bwate $1 nywera mache iko mwabeire mo support sana nima nyete exactly sababu ko gara support na senge nje message toko pasiga talinga mukwa is the best person asenge nje message toko pasiga nimanye te ekirengo keino no korra mangana ga uchenju gusi kermo ko ngakire simi ngotegerande nko igundi buna mugo kwana umuntu akubuli kabisa ngika Nyamira
ningi kikasi ni Nyamira umuntu ira chinga kichaye gutika kurara uri na juice na kiretu na very good doctor, a surgeon from the US kawa ndavinga ukulikira abantu bonse pito bade Nyamira. We don't have umuntu ora promise change as we speak today. So fambara igwa muntu bwata na idea ira change Nyamira ngako kikusana. It is true. That is what we need. Kiro muntu arengera njere ngabune yo kero tokurigera chi family asa abantu baruta America bale chinyumba cyakakiri chingiya sana chinyumba cyato moyo nche bono onyora umuntu naro literally wakase nyumba bune yo mu America hata wanchi kandi tumuchiyo norabe buna America bale bakateke barati umuchi mwagira bagusiya bangi bakira America emichi menge usiya ye yachiri mutu asengenjo yo kwira abana banda America. Abantu aho bakira America asengenjo ino bali matangane to mwagere twadoro moyo nga gusina atokuba koma onyoro muntu alisa bume ongusa mache ongusa stima disabutanye gutwara stima nonya korwa buchi jirani chiangusa entirely kenyoro later on kenyoro yonsi pi kiaba connected na mache ni stima asengenjo muntu yo mu America ongusa mache akangusa ni stima. You got the contribution mo kwa chi family Kenya ga we appreciate it. We appreciate it. The only thing I want to ask you, give me support to politicians each. Why can't get a robogan? Mogo kila mwaba tika ni macho choravanga. No, mbairanga ni chengeri. They just come to America for contributions. Pakucha Kenya ni bangi ya kuibira abantu ende bachangiri. Yeah? You've shown some order. Kila mogo lindu bino. Kila mo ndanga kiresi miga. Awa David mukwa koleki nek. Atakite some bit of order. Even though we call with a lot of sincerity. That is what we expect. Kebe reciprocated. Na abantu bali mogo deal na directly gusiga. America yo manga kete simenga kete. Akandenga give jana 7. Make sure about the shade. Any payments back on it. And they did that. And I was very happy that people they do not just want abantu Matiang'o president. They are making efforts koranga chikura cha mendere gusi Matiang'o president. That is what we expect. Abande bako ngakira simbandenga mukwa. We want you to start charity programs. Asando bako aje chinyomba buna abande bakora. Bako nya bataka njire ndiyonse ababuruka abagaka. Nono muntu yo manga agete simikura America ndenga. Abagaka bachandi grave nyoro ekonde teyo ko bakonya. Kura nyoro yo ntebi. That is okay. But we want as much as you want. Even though bibya bwati onye narati mwa changirete abasani bali baye muri America mubuli tata gaki onaye tu achorete onye nyalibo mubuli mogaka inki in Kenya. Participate on various electoral positions, participate locally, bring the systems here. No, don't believe government Nyamira. You are yet to find someone what vision or this person will fix the water systems in Nyamira, will fix the education system in Nyamira, will bring health sanitation in Nyamira. Ndorar yamno sana sukara chinga kichenu kubati pindi vya nemo kwa times. Have America. Thank you so much for what you do.